You call them by this one. the order in which their names are associated. On Mapepe Hatamele. Mapepe. Pamisa your right hand, the other one you do on the Bible. I, Reverend Dr. John Mapepe, I, Ponsoma Matlaga Madidi, I, Dr. Chelete Munyani, do swear that I will well and truly perform the function of the Commission of Independent Electoral Commission in accordance with the Constitution, and the laws of the Kingdom of Lesotho, without fear, favor, affection, nor ill will. so help me God. The machinery of democracy, if I may put it that way. It's like the manner Mashumia Tility and Utility are really big Kamasakani. Fair Kamasakani, one big Ella Shapola, Ella Shapola, how to Matison. Mola Woman Hotel, like 2001. Those are your constitutional functions. How we go no Osha Mola Marika, but we did it. Tawadi Liti, have a depiction. Utasha the Fella Tavena 66 woman. Now, what Wawa in Zita was easy from. Sawala le shoyo kapo seka yona fela ntrishokala. You are going to be subjected to a lot of pressures. Because of conflicting political interests. You are going to be subjected, that one you should be rest assured. So you should have thick skins. A lot of things will be said against you. A lot of things will be said about you, good and bad. Distortions, gossip, rumors. Just remain faithful to your oath of office. Serve your nation well. Serve your nation diligently. Remain faithful to the Constitution. Ensure that the democracy of this nation grows so that Lesotho can be a happy kingdom. Bommel bontate setjhaba sa Lesotho re a leboha ho tla ba teng re leboha boteng ba lona le setjhaba se teng le ba malapa a rona ba tlileng hore be le fetile karolo ya seo se neng se etsahala lekgotleng lena la Ntate Moahlodi ya Moholo wa Lesotho. Taba e kgolo e neng re etsa mona go ho nka dikano e leng ho tshepahalla molaotheo wa naha ya rona ya Lesotho le ho tshepahalla Morena Modimo ya re atleisitseng hore be re fuwe boikarabelo bona bo kajeno re tlo sebetsa ka bona ho ya pele. Ha khutshwanyane fela motho ha o so o le bolella e ka ba taba hore re a utlwisisa re bile re leboha tlhompho le tshepo eo ba nang le tokelo ya hore ba ile ba kgetha mabitso a rona hobane re ne re le bangata le a tseba le lona peisong ya mosebetsi ona ho tloha ho qaduwe ho fihlela qetellong. Mme re batla ho ananela hore ha se le hobane rona re le bohlale haholo kapo re le jwang re dumela hore ke monyetla o Modimo re fang ona hore
re be le ntho e re ka ra e etsang e le tlatsetso tabeng ya tsamaiso ya dikgetho naheng ya Lesotho, mme ka botjho jwalo re ananela kgetho ya ba ileng ba tseba hore ba re tshepele, mme re a tshepisa hore re utlwisa boikarabelo ba yona diphephetso tse ka morateng, mme re a tshepisa hore tlasa diphephetso tsohle tse bang re tla kopana le tsona, ya pele re dumela hore Morena Modimo tla re thusa, ya bobedi re dumela hore ditsebo tseo re nang le tsona tseo re ileng ra tseba ho sebetsana le tsona ka nakonyana e se kae tjhe eo tshebetsong ena ya dikgetho re se batjha di tla tseba hore tataisa hore re tle re nepe ditlhoko tsa setjhaba sa Basotho ha o tluwa tabeng ya ditshebeletso tsa dikgetho. Mme ke a kgola ke kopa be se nka motlana ke lefa hore maobane re itlaleile ofising e le letsatsi la pele ka mora hore re fumane se bitswang gazette e gazetang ho kgethwa ha rona ke Mtlotlei Kgosi, mme letsatsi la maobane bile letsatsi la pele la moo re neng re qala ho ya mosebetsing re le di-commissionera, mme ka jeno taba tseo di tiiswa ke kanone e re entseng. Ke kopa hore ke se ke lefa hanyenyana fela he bomme le bontate ba haeso hore na maobane re entseng, mme re ntse re etsang ho tswela pele hona jwale e le hona ho ananela taba ena ya hore ka jeno re beuwe boikarabelong ba ho tsamaisa kgetho ya Basotho hore Basotho re ba tsamaisitse dikgetho. Maobane re fihlile mo re amohelwa ke bahlanka ba komisi e ikemetseng ba o ka reng ke baokamedi ba makala mafapha ohle kaofela ho tloha ho Director of Elections ana le teng ntle le mafapha ao baokamedi ba ona ba bang re neng re bolellwa hore ba ntse ba beeletswe ka thoko ka mabaka ao ba bang le a tsebang ba bang ha le a tsebe. Mme ha re fihla moo maobane re fuwe moralo ke botsamaisi hore ba entse moralo o tla re tataisa hore ba tsebe hore bolella hore na bosiong ba dilemo tse ngata tsena tseo ba bang ba rona re ile ra sebetsa mono re neng re le siko hore na ba setse ba etsang ka mantswe a mang dintho tse ntseng ba di etsa le tshebelo pele le hore na mo e bang di kgaello di ka ba teng e ka ba tsa mofuta o feng jwale re tseba o kena. Mme ya ba le rona re ne re na le moralo jwalo ka di-commissionera, ya ba re ntsha moralo wa rona re nka wa bona re ya o kopanya, mme ha re o kopanya jwale ya ba o re etsetsa moralo wa matsatsi a 10 kaofela o ntseng re le ka hare ona le hona jwale. Ke a dumela hore le tla fumana tokomane eno e ngotsweng 10 days e ngotsweng 10 days outline plan ya hore na re ntse re etsang ka matsatsi ana a 10. Maobane re qetile letsatsi re tuile mone se le bosiu e le moo re neng re dutse fela le ofisi ya directora le ya human resource manager, hobane ile hona moo re qalang ya pele e le moo ba neng ba qala ka hore amohela le hore beya leseding hoba le rona ke re jwale ha re se re le moo re se re fetoa thepa ya human resource hore a re beya leseding ka ditaba tsa khiro ya rona, jwale ha qeta hore beya leseding a re fe ditaba tsa basebetsi moo re tlo sebetsa le bona hore na di eme jwang le hore na ba ntse ba etsang di kgaello di hokae moralo ko feng. Re qetile letshehare le lohle maobane re na le mafaphano ke seng ke buile ka ona, mme re qetile ka katleho ka nnete re tla kena mafapheng a mang hona jwale ha re tloa mona moralo ko hore re tle re nke mafapha a mang a setse ho fihlela re qetile. Mme qetellong ya tshebetso ena matsatsi a 10 re tla boetse re kgutlele ho lona hape re le baphatlalatsi re tlo lefa hona re ntse re etsang, empa ha ntse re ya pele tsatsi le leng le leng re tla dula re lefa hore na ntse re etsang, hoba sepheo ko hore ha ke le etsetsa mohlala fela ko hore rona re le komisi re mamele bookamedi ba lefapha le leng bo re hlalosetse hore ntse re etsa hona diphephetso ke tsena mo re batlang ho ya teng ke mona. Jwale ha re ntse re mametse ebe re ntse re ngola re kgwaritsa mo re dumelang hore re tla tseba hore re thusaneng re etsa hona ka ho potlaka ho holo ka kutliso ya hore Basotho ba lebeletse hore mosebetsi wa rona ko tsamaisa dikgetho, mme go tsamaisa dikgetho re tshwanetse re be le ho bitswang a technical capacity team e ka tsebang ho isa Basotho dikgethong, mme basebetsi ba komisi ke di-stakeholder tsa pele tse re qalang ho tsona. Ha ke phethele ka kgutshwanyane ke re maobane tulong ya rona le basebetsi mmoho bano be ke reng ke baokamedi fela, ene se basebetsi ba IC kaofela, ene le baokamedi fela. Tulong ya rona le bona re ile ra tlamea hore ka pele ka potlako
re be re fihlele ho etsa diketo tse ding tse itseng tse re reng tseo ka reng these are policy line kapo strategic policy tseo re di nkang e le hobane re batla ho wa fihla mane moo bona ba itseng ba batla ho fihla teng. Ya pele re ithutile hore komisi sebetsa ka bahlanka ba nakwana. Hona le bahlanka ba hiruweng ba nako tsohle, ba bang ba hae, ba bang ba hona mono. Fela jwale ha o hlake hore na hobaneng bahlanka ba nakwana batho ba mona ba bitswang temporary staff o fumana hore ke bona ba fuweng matla le ho etsa diqeto, empa hona le batho ba hiruweng ke komisi ba mantse ba le hae ba patalwa ka dikgafa tsa setjhaba ho sena letho le ba le etsang. Jwale e nngwe ya dintho tse re ileng ra e fihlela maobane ka pelenyana ko re lokolla basebetsi bohle ba komisi ba neng ba fuwe dikontraka tsa kgwedi tse tharo hobane re tsebile hore hona le ba fuweng kontraka tse tharo. Mme a re kopa hore re ba lokolle hanyenyana hobane re a itukisa, re batla ho sebetsana le bana ba weleng baokamedi ba komisi ba ka nako tsohle. Ke qeto ya pele re e fihletseng. Ya bobedi ha re tloa tabeng eo ke ya hore basebetsi bohle ba komisi ba ne ile ba fuwa dintho tseo di bitswang ha o le mono mosebetsing wa rona ho thwe ke redeployment. E ne batla e re tsikidisa dihloho re ferekane tjena re bua kaofela le di-managera hore na o tla nka motho ya striking ya santsa a hloka ho tshehetswa o mo tlose qatjha o mo tlise maserung moo nang le batho ba bangata. Jwale be o siya motho ya striking mane qatjha bosebeletsi bono bo sala bo le mono fela moo rona re nkang tshebetso ya rona ha e nepaetse. Headquarters e tshwanetse e be tshehetso ya se etsahalang kwana diterekeng. Jwale ha re ithuta ba ne ba le bangata haholo batho ba entseng jwalo. Ka nako nngwe o fumane motho ya sebetsang striking kwana a tlositswe a beilwe ka ditjheleteng, motho ya sebetsang warehouse a tlositswe kore e ne batla e re ferekana bahlomphehi ba ka. Jwale ya ba re sheba hore na le a tseba hore komisi e ikemetseng e ntse e tshehetswa ke mmuso ka ntho e bitswang establishment list. Ya ba re ya sheba hore na mo structuring kapa organogrameng ya IEC hantle motho ya tshwanetseng a be mo ke mang ya hiruweng a ileng a apply a re ke kopa mosebetsi wa ho etsa tje ga mo fumana ho teng fela o isitswe sebakeng se seng sona. And ha re batla mabaka, number 1 ha ona di-procedure tseo komisi nang le tsona tse ka reng ho latela di-procedure tse re nang le tsona motho ena o beiwe mono jwalo. Number 2 ha ona leano kapo policy eo re ka rareng re e latetse ho beha motho eno mona. Number 3 ha re na regulation e molao eo ka reng scheduling sa tsamaiso ya dikgetho. Ditaba tseno kore di-instrument tse 1000 tse ke buang ka tsona ha di. Jwale ya ba re ya ferekana hore na batho ba ba tena ba mene le batho ba bangata haholo ba hlomphehile tle le utlwisa re tla fana ka ditlaleho tse. Ya ba re fihlela ke qeto hore re kopa hore motho e mong le mong IS sebakeng sa mahiretsweng ho sebetsa teng le a itlisa jere le ya roanya le ya bana ba temporary. Mme jwale ya ba he re etsa qeto ga ba ga e ngolla qeto tseno tse pedi tseno re ile ba ga e ngolla ntho e bitswang internal memorandum e yang ho staff kaofela hore re entse qeto ya hore basebetsi ba nakwana ba emelle ka thoko hanyane. Re ntse re tla kgutlela ho bona ke batho ba bohlokwa haholo bana hobane ka nako ya dikgetho re sebetsa ka bona. Re ntse re tla kgutlela ho bona ba emelle ka thoko bana ba o eleng ba ka nako tsohle kaofela ha bona ba teng le ba ntse ba le hae ka mabaka a fapaneng ba bitswe re batla ho tla dipuisano le bona re tlo utlwisisa hore na ba bang ba hae ho baneng. Re ne re hlalosetswa hore ba bang ke ditaba tsa molao ke taba tsa labor empa ho no sena mapaki ya hore a fumanang. Jwale ba re ikeletsa hore e re ba bitse re tlo bua ditaba tsena le bona e be karolo ya ditaba tsena. Mme ke hakalo ke rata ho qetela fela ka hore ha re tla kwano ka mora hore ke re ke bontshe hore maobane re ne re ikwalletse ka mo kaofela le motsamaisi wa dikgetho re ntse re sebetsa le ena le teng ke ho seng ka jeno ha re tla kwano pele re tswa ke hle ke itise hobane re bone sentse mathamaranga mo re fumaneng hore mookamedi wa dikgetho o fane ka what we call a resignation letter ya hore wa leboha o la kopa ho mpona a kopa ho bona le ma commissioner hore ka nnete ke kopa hore mona mo ke sebeditseng empebe ke sebeditse kana ha fana ka mabaka ka nnete o bontshitse fela hore ke kopa ho leboha mosebetsi o fihlela ha kana. Mme rona re le komisi ke batla ho le bolella hore ha hona motho e re ileng mono re lo motebela kapo re motlosa re mpa re itumeletse fela hore re ke gola mone re fapana le mookamedi wa dikgetho ke mo yena neng a batla ho refa briefi kapo hore fa hore na lefapha le leng le etsang a etsa le mong. Jwale ne re fapana le yena mo re reng mosebetsi ona o mongata haholo re ntse re na le tsa hao tse re tla batla hore tse ding tsa tsona e bile e ka re di constitutional di statutory so re tla batla hore re ke re o fe nako ntate o dulele rona o mamelele basebetsi bana mmoho le wena
jwale ena o na le moralo wa ntho ka mohlomong moralo wa hora tse 2-3 ho go tla ba re beile ya ba rona re re kopa mookamedi wa lefapha le leng a itlise re tlo mo tseba ke ya pele ya bobedi a hlalosa ditaba tsa lefapha la hae rona o ntsa etsang diphephetso ke difeng moralo ko ofeng o tla etsa hore ha re isa Basotho dikgethong go ba lefapha la hae le a sebetsa re be re tsebile ditaba tsena ke a gola ke hakalo ba hlomphi ba ke a le ke a fela nka tlatsa ntho e le mo fela e ntate tjhe ya ile so ke tlatse go le gola le utlwile ka mona go rona ha re nka kano re nkile kano ka o tshepala molao wa mothewana le melao e meng ka ofela mme ha la ntle ke di tsona di bibele tsa rona ka tsona ka mo se ne le yona ntho e re emphasize le maobane rona ha ona ntho e re tla re sebetsa ntle le molao re ntena mo re ntena ke rona mo re tla re sebetsa le nka ne re nkile ne sentse dintho sentse re iphethatsa ke a lewa o ilastilo ke gola ntho e kutlwang se le batla le di utlwe ka fela bookamedi ba ka ntho e ke batlang ke le hlake haholo ho Basotho ho na ntho e ke human capital development ka ga IEC ha re batla ho etsa an innovative instrument e kang IEC e re batla ka ditsebo tsa rona re ke ra nka motho a temporary re bo mo etsa capacitate re batla ho sebetsa ka motho a hiruweng a le permanent mona re tle re tseba ho tseba rona o ya ho kae ya bobedi e tla tle hlake le Basotho ke ya ha hona mo komisi e ikemiseditseng ho etsa witch hunt mang kapa mang ha re fihla mona ra ithuta sebetso sa tsamaiso le tshebetso gona ho sebetsa jwang witch hunt ke bile re ntse re itlama le ka komisi ana le kontraka komisi e tla sala etsa ona kontraka eno ya hae gona ke go ditse tharo go no so setse le nngwe re tla etsa ona re ke re le komisi ya ba re ntsha batho ka ga mosebetsi yene e hlahla ke eno ya hore ona di contract tse setseng it's our commitment human capital development o ke wa etsa capacity ka itse re batla ka ditsebo tsa rona ka motho e le temporary motho e le temporary re ntse re mo hloka ibile go utlwe botsamaisi ba ka le mokamedi wa ka ke bona batho ba tseba ho ntho ke database batho ba re ba kenya database ya bona ka nako ya dikgetho se tle ga hona mane empa ka hona tsena ga ga lokisa re batla re kale ka bana ba ke tsong ba hiruwe go fihlella e semba ne batla ka mo go tsethago wa re sia wa tsama go lo batle mong hape empa ne go re hle ga ha wa bana ba teng which hunt di contractor capacity resource tla gola ke qetile mo ka me ke gola ntse setseng gore ena morero o ne wa rona wa 10 days rona re batla go sebetsa jwang gona le dikopi tsa teng di tla di fumana basebetsi mo le rona ka mona thank you le tsere le le media re tla sebetsa le lona le media re pati ya rona le lona se tla bona rona re tena le lona letsatsing le feng hobane re batla ho tena le lona se re tiane di stakeholders tso tsa kaofela jwale se re le bontsha tsela hore na re ya kae kaofela se tla bona pampiri di teng di tsa rona ka mona ke a leboa di-commissioner tsa ke mpe ke qetele ka gore baeso re hlile re bolelletse komisi re bolelletse basebetsi mmoho le rona maobane hore re rata ho adopta leano la hore komisi e ikemetseng e be sebaka se buleileng ho mang le mang Basotho ba e tsebele setsi sa bona se ba sebeletsang seo neng le neng ha ona le ntho ba e hlokang ba katlang ho sona what we called an open door policy tse ding tsa dibaka tse re sebeditseng ho tsona tsa dikomisi tse ikemetseng re entse hore e be supermarket o itsamaele fela o ye mona ntho e batlang ho sa sekolo mme taba ena re tla e aha hore go tloa marangrang a rona bope ka tsela e sa o sokodising ha ona le ditaba tse o di batlang o ka ba o motho a etsang diphuputso e ka ba o motlalei wa ditaba e ka ba o Mosotho o na le thahasello ya ditaba tsa dikgetho marangrang wa rona a bue taba eno jwale lekoloang bahlomphehi ba ka re tla le tsebisa haufinyana hore na motho re tla sebetsa le yena ka ditabeng tsena tsa lona tsa bophatlalatsi ke mang empa hona jwale re hle re atisa hore ha ntse re etsa program ya rona 10 days le tla tseba letsatsi le leng hore Basotho ba ne ba tsebe rona re ntse re etsang ke dumela hore ba hlomphehi ba ne se ba di beile kaofela nka dipotso ha e ba di le teng bosiong ba mo kamedi ke se bone mo ya ramainwane nda yanda bosiong ba mo o kamedi wa dikgetho eno ya itokolotseng ka mo le bolelang ka teng yanda ofisi eo e setse le ma bosiong ba mo kamedi wa dikgetho ntate ha jwale re ntse re sebetsa ka HR manager ga obane ke yena motho a neng a le pela ya holo le rona re ithutile go tloa ke hle ke bontsha hore ha re ne re ananelwa mo
re fumane mookamedi wa dikgetho a le siko a na le mosebetsi we kang ba ne ba ile hona Afrika Borwa kwa ya ba motho wa HR ke yena a ntseng a re sebeletsa ke nnete re tla ipua tabeng eno hobane re hloka motho ya tla ba mono ebe motho eo re dumelang hore o utlwisisa moralo wa komisi le teng hona tjena le tshebelo pele ya rona hore na re batla ho ya kae ha re so tisi mang kapo mang empa ditaba tseo HR o ntsa re sebeletsa tsona hona jwale setjhaba se ke sa ba le tshitiso ya hore ditshebeletso tsa setjhaba ne di be teng mme ka pele ka potlako re kebe ra senya nako ha ntse re etsa moralo ona 10 days re tla be se re ithutile hore na ke mang ya ka tsebang hore ana re thuse ka moo ka ofising eno ya motsamaisi wa dikgetho hore ditaba tsa setjhaba di ne di tsebe ho sebetsa le ditaba tsa komisi di ne di fihle mme ke mane mo ke itseng eo re tla le tsebisa ena haufinyana ha se re fumane ke ena tla mohlomong le hore a tla bontsha hore a ka mone ya ntseng a sala ke hle ke bontsha hore ha re se re dutse fase re ikeleditse re bone hore na bo sebeletsing ba komisi ba hlenkeng ba teng hore na ke manya ka re thusang ho atleha ho etsa mosebetsi o re tla tseba hore jwale mmueleli wa rona ka spokesperson sa komisi e ikemetseng ya dikgetho a tla le setjhaba sa Basotho hore na ke mang a ntseng a re tshwaretse mme ke bontsha hore e tla ba hona kwana ho fihlela ha re entse tukiso e re karareng ena ke ya moshwelelle ho ya o qetela Mohlompheng Kopa ke etsa follow up ka tsena e ntate Tatambiolo ha ke re ka le bona re komisi e fihlang ne ha re fihla re ke be se re go sasa fela ke mang a sa ayekta santsane re ithuta le sona staff sena kaofela jalo ka ha re tshilo re maobane ha ra di sectional heads kaofela go presentile motho a le mong go ke motho a le mong fela sa re ditsitse ka ke HR bele mafapa ohle a ntsa le hona a tlang a tlo re jotsa nawe tsa re ba botsa dipotso mme mosebetsing ono bona mo re tla qalella hore ithuta hore na ha batho bana ba le tjena kaofela na go finye ka re nga tshware ha nakwana na ke re dumeleng re ithute ho sebetsi bo teng tabeng e Mohlompheng modulasetulo ya batho ba lokelang go khutlela mesebetsing e ba neng ba ntse ba le ho yona ile ba neng ba beheletswe ka thoko le ba neng ba isitswe dibakeng tseo ba neng ba sa lokela ebe ba isitswe ho tsona le bana ba tsamayang ba nakwana motsamao le bona ka o tla nka nako e kae ka kutlwisiso ya hore ba bang ba ne ba hirile matlo ba bang ke hona ba ilo hira matlo mo ba yang teng bana dikolo le tse ding kaofela ke a le botata ya pele ntate ke tise taba e builweng ke ntate commissioner Munyane re tla hlompha dipehelo tsa bona le komisi e ikemetseng re di patale re ke ra re haeba motho na le maserumo ana jwale a tlisitswe katsha jwalo ka ha o etsala hona le ba tlisitsweng katsha re tla ba fa nako ya hore mme ditaba tseno ke kopa se ke ka teba haholo ka tsona hobane ke tsa HR batho ba HR ke bona ba tla tseba hantle empa lenane lona hlile udimo lenane le udimo la batho ba jwalo bao e neng e le ba nakwana jwale ba nkile mesebetsi ya ba okamedi mme ke kopa hore ke se ke kana maholo a tsona re tle nne re le fe tsona ha re ntse re tswela pele ka moralo wa matsatsi a 10 di tla nne di hlae mono empa re tla hlompha hore o ntate Sibane o nona le kontraka le komisi e ikemetseng ya dikgetho ya kgoditse tharo jwale re se go tsebisitse hobane tjhe bona ntse ba sebetsa ba bile ba ananela hore ke khiwa ya nakwana motho ye molemo o tla fuwa monyetla mme ke kopa hore re tlale hantle tabe ha hona motho e re leng ka mora hae kapo eo rona re le komisi re mo susumeditseng re mpa re lokisa ditaba tsena hobane re lokisetsa hore re tsebe ho etsetsa Basotho dikgetho tse ka nepahalang re qala ka basebetsi ba bona hobane ho rona basebetsi ba komisi e ikemetseng ke dipilara tsa ntho re etsang go hona le mesebetsi e meng eo motho o ka reng o sebetsa boemong ba modulasetulo o kokwa wa ananela hore o fuwe motho a nakwana wa kgoditse tharo hobane baokamedi bana ba mafaphano ha di commissioner di siko ehlile ke bona ba re emetseng jwale o so ka ithuta bona ha mesebetsi e meng o ka reng ehlile e critical ka stebele ha re ka stebele jwale e fuwe motho a nakwana a ka nnang a tseba hore ha kena passion ya hore ke ya kae ka taba ya career taba tsa dikgetho la hanga tsoa ke sentse fela hona le thule ke tla so ke mogona re reng re dumella setjhaba sa batho sa Basotho se utlwisa hore re lokisetsa hore re tsitse re tsebe go tiisa taba ya capacity building ya IEC as an institution hore e tle tsebe ho etsa dikgetho tse hlwekileng